nimba ubyumva neza akanama k'umuryango w'abibumbye karateranye ubu tuvugana ubu inama iratangiye ni inama ihagarariwe na perezida wa Algeria. Gracias, señor presidente. Para la agencia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Eslovenia y España, me gustaría expresar... Perezida wa Algeria ahaye umwanya uhagarariye Spain atugezaho ibihugu byose byitabiriye iyi nama. En el territorio palestino ocupado. Deseo rendir un homenaje especial al personal de UNRWA en Gaza por su trabajo y sacrificio en la prestación de asistencia y protección a la población civil. Ni nyuma y'uko hamenyekanye ko umutwe wa M23 utangaje ko wafashe ndetse uri no gukontorora Goma. Nyuma hakanatangazwa ko radio na televiziyo bya Kongo nabyo byafashwe. Nyuma byaje kurangira M23 itangaje ko n'ikibuga cy'indege nacyo yagifashije. Icyakurikiyeho nuko Perezida Antoine Tshisekedi yagaragaje agahinda kenshi byanatumye afata umwanzuro wo kutazitabira inama yari iteganyijwe yari kuzahuza abaperezida b'ibihugu biri muri Afurika y'Iburasirazuba. Nyuma y'uko hamenyekaniye ko umutwe wa M23 utangaje ko wafashe ndetse no gukontorora Goma. Nyuma hakanatangazwa ko radio na televiziyo bya Kongo nabyo byafashwe. Nyuma byaje kurangira M23 ivuze ko yafashe n'ikibuga cy'indege. Cyakurikiyeho nuko Perezida Antoine Chilombo Tshisekedi yagaragaje agahinda kenshi byanatumye afata umwanzuro wo kutazitabira inama yari iteganyijwe. Yari kuzahuza abakuru b'ibihugu bigize Afurika y'Uburasirazuba, ahubwo akaza kumvikana asaba inama y'umuryango w'abibumbye kongera guterana byikubagaho byihuse igafatira u Rwanda ibihano. Uyu ni Antoine Tshisekedi Chilombo. Ubu ndimo nkora iki kiganiro akanama k'umuryango w'abibumbye kateranye nyuma y'uko Antoine Chilombo Tshisekedi perezida wa Kongo yumvikanye asaba aka kanama kongera guterana byikubagaho. Avuga yuko adakeneye izindi nama, ahubwo iyo nama igomba guterana igafatira u Rwanda ibihano. Abayobozi b'iyo nama koko bateranyije inama bayihamagaje byikubagaho. U Rwanda rurahagarariwe ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu iyo nama nayo irahagarariwe. Muri ako kanama Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagarariwe n'abantu basaga 5, ariko ikaba irangajwe imbere na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo. Uyu ni Tereza Kayikwamba, akaba ari nawe uhagarariye Kongo mu muryango wa Francophonie ndetse akaba n'umuvugizi wungirije wa guverinoma. Iyi nama iteranye nyuma yo kumvikana umwuka utari mwiza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga yuko yashotowe na M23 ifatanyije n'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda bo barabihakana, bakubwira yuko batigeze bafasha umutwe wa M23. Ahubwo uyu mutwe wateye iki gihugu utera abasirikare bawo ndetse n'abo bari bafatikanyije urabanesha, urabatsinda, wigarurira Goma. Habaye urugamba rutari rworoshye, urugamba rwumvikanagamo imbunda nini ndetse n'intoya. N'iyo mirwano hakomerekeyemo umubare mwinshi w'abantu, abandi barapfa. Tereza Kayikwamba uhagarariye Kongo aragira ati u Rwanda ndetse n'uyu mutwe wa M23 baraduteye batuma abantu bacu basaga 500,000 bimurwa mu byabo barahunga. Ibikorwa remezo byinshi byarahangirikiye ubu mu gihugu cyacu, cyane cyane muri ya mujyi. Nta mazi, nta muriro, amavuriro menshi yarashweho ibisasu bikomeye nayo yarangijwe. Abantu barapfuye ku bwinshi.
abandi barakomereka. Ibi ni bimwe mu byatangajwe na Teresa Kayikwamba uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ako kanama, nyuma y'uko Teresa Kayikwamba ahawe ijambo akavuga ibisa no kurega u Rwanda byinshi. Uwari uhagarariye u Rwanda nawe yahawe umwanya yiregura kuri ibi. Yiregura yavuze yuko u Rwanda barubeshyera rutigeze rufatikanya n'uyu mutwe, ahubwo uyu mutwe wirwanyeho nka M23. Ntabwo ari u Rwanda na Kongo gusa byitabiriye inama kuko n'u Burundi bwari buhagarariwe. Abarundi nabo bagize icyo batangaza. Mu byo batangaje wumvaga bari inyuma ya Kongo. Saba gusa ahubwo n'ibindi bihugu byose byari bihagarariwe. Nyuma y'inama harafatwa imyanzuro. Byose biri kwigwaho mw'iyi nama ndetse n'imyanzuro turabibagezaho byose uko bikurikirana. Icyo usabwa gusa ni ugukomeza kubana natwe. Iyi wumva ni Smart Maker TV Show. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano katiranye kugira ngo baganire ku kibazo kibaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko inyeshyamba zifashe ikibuga cy'indege cya Goma. Bikaba bishoboka ko zahagarika inzira nyamukuru kugira ngo imfashanyo igere ku bihumbi amagana. Inyeshyamba ziyobowe n'umutwe wa M23 zivuga ko ziyobora Goma, umujyi munini wa Kongo. Izi nyeshyamba zatangaje ko n'ikibuga cy'indege zagifashe. Nyuma y'ibi, inyeshyamba z'umutwe wa M23 zafashe ikibuga cy'indege cy'umujyi munini wa Kongo, Goma, mu burasirazuba bwa Kongo, gishobora guhagarika inzira nyamukuru kugira ngo imfashanyo igera ku bihumbi amagana bimuwe. Nyuma yo gufata umujyi mu gitero cyashize, iki gitero cyasize imirambo myinshi y'abantu iryamye ku mihanda. Ni muri ubwo buryo ibihugu byose tugiye kwicara dufata umwanzuro w'iki kintu. Ngayo nguko, iyi nama ntabwo irarangira ariko imyanzuro yose iri bufatirwe mw'iyo nama turayibagezaho. Iyi wumva ni Smart Maker TV Show. Naho njye ndi Smart Maker. Ndagushimiye.